Thokozani sanibonani Dumelang Absheni and Lo Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD Inyanga yelena ephatha umuthi umufuna ukwenzela izinto zenzeke uzala kumina ngikwenzela umsebenzi kodwa namhlanje indaba ayikho ngami ngihamba nobaba osemdala futhi umuntu yazi umuthi abantu abaqala kudala kule ndima le yokwelapha abantu umuntu okwazi ukuthi akulaphe ngisho na umuntu kuthiwa hawo nali ihlanya bo selihlule uyakwazi ukuthi akusize akusebenzele iyona nyanga yelena esiyazwe la eNingizimu Afrika ukuthi hayi ikwazi undiza ngesikhumba ayikho inyanga ndiza ngesikhumba so iyo lena manje uma ufuna usizo nangu baba kodwa uzikhulumela ukuthi yena ubani usuka ngapi ukwenze njani usegoli namhlanje khehla UmAgwaza awubulisa abantu sibingelele babukele emakhaya sibukele Mkhulu Hoti sibonge ukuthi sisihamba sasafika la ezweni lakho kude kangaka ufikile ke sesifikile UmAgwaza ke lo bamazoma behlaza ke emanyongo odonga ulapha Mkhulu Hoti abantu abaningi bamazi bamiza ngonjinji abaningi hayi yona udiza sikhumba le ayikho futhi enye motho ikhona enye mhlawumbe nase ngifila izoba khona yamanga leyo ayamanga le hayi manje nase ngifila izoba khona thathe kunjalo Mkhulu nangu khehla UmAgwaza uzele namhlanje so babukile emakhaya inyanga lezi ezinkulu enifuna ukuthi niyazi ukuthi kahle kahle baba UmAgwaza uphethini baba UmAgwaza angasenzela ini manje khona imibuzo la engiyiphethe ngifuna ukwazi ukuthi yena kule misebenzi le uyayisebenza ini lokho nalokho then sozwela ukuthi yena uphethini kodwa into engithanda ngayo khehla UmAgwaza akuyona nyanga eyiscam into mengayazi akayazi into meyazi uyayazi futhi into mengayikhoni akayikhoni zikhona inyanga eningi abaprofit abaningi abantu ofithi namhlanje bahlola enye into esabekayo abangasho ukuthi njengoba nisibona sivela kuDumisa TV sivela ngobani umuntu owasipheka nangu kodwa namhlanje akazi isho ukuthi ngokwenzala ini ngayo khehla UmAgwaza masikhuluma ngendaba okuhlola khehla lamakhehla uyabahlola abantu Mkhulu ngiyabahlola abantu kakhulu futhi ngalendlela le engane ngizwe bethi banelisekile nabehamba lapha nekhaya ngiyabahlola Mkhulu njengoba sizuchazile abanye vese basendaweni eziphezulu bakhandwe lapha ekhaya noma baphewe lapha ekhaya UmAgwaza kuphela abantu umuntu esevela kwezindawo abesasho ukuthi kodwa okusalayo nangu umuntu ongenzile umuntu abavayela abanye abantu ebese khuluma kabi sesise kuba yena phambili manje sesifuthi lo yakazi lutho ngoba usifakile into ephilayo simfanele ephilayo phela wena manje usebona ngathi usengcono nalento lena omfake yona kanti okusalayo wena umkhando wayo futhi wena ungakwazi uphinde uyilawule bufuna ukuyivala ungayivala ikhanda wena nje kuqime nje ukuthi thu abayazi abantu lento le ukuthi njengoba yakhanda wena lento wena futhi wena umnini wayo wena umnini wazo Mkhulu manje khehla UmAgwaza mhlambe mina thani ngithi ngisegoli useThekwini khehla seThekwini khehla ngifuna ukuhlola mangifuna ukuhlola ngiyenza njani kumele ngigibele ngize kuwena singayenza njani maye ukuthi kunesimo sengiphoqayo ufuna ukwazi manje ukuthi impilo yami kanti kunzima ungakwazi ukungihlolela through nje phone ungitshela ukuthi ini la kumina no Mkhulu la efonini siyabahlolela abantu abasekudeni njengabantu balapha eGoli koMpumalanga Cape Town abanye nabaphesheya abanye bayafona sibahlolele Mkhulu abaseThekwini ke ngiyathi kubona baseduze kakhulu abasondele ukuze bothe imininingwane yonke ngoba efonini phela akufani akufanani ithongo lila likhuluma lila nesikhathi futhi ngoba efonini basina badedelana ngosuku lefonini ngene ngifuna abantu abawu5 ngoba ngiqala ngo7 ntambama ngcene ngo9 ukuhlola simele ulale manje abadala bakwazi ukuza kwena ngindaba yebo senze kanjalo manje laba segwela basemafonini nabasempumalanga nakuphi bayahlola khehla abasekudeni ke Mkhulu siyawazi sibahlolela efonini abaseGoli impumalanga eCape Town abaphesheya wezilwandle sibahlolela efonini kubona kodwa labo bahlola ngefoni basihlola ntambama ngo7 not ekuseni ekuseni isikhathi abantu abazela kuwena mathupha yebo Mkhulu sibahlolela kanjalo bese uthi ngo9 bese siyavala sihlola abantu abawu5 ngosuku uma umuntu efuna ukuhlola uzobhukha ufuna ukuhlola ngengakusasa futhi sigcina ngolesihlanu uqone esonto asitholakala efonini siyabahlolela abantu abanjalo then abantu abaze kuwena iThekwini liza kuwena mathupha liza mina mathupha Cape Town iza kuwena mathupha yebo Mkhulu kwamashu baza kuwena mathupha Marisburg KZN awingene lento ukuthi bafuna bafuna behlole efonini inyanga neqiniso le uyabona kungqono ngoba uthatha 5 ngosuku mina abantu laba nginabantu engakabahloleli ababhadala ngoJanuary Nkosi yami thini namhlanje ngendlela abaningi ngakhona la igcwele bengicheka amalini abamshoki nabantu abayi234 engakabahloleli Nkosi yami fanele ukuthi ngizama ukuthi ngibagijimise omunye azaphela inhliziyo ngithi uzanini ungazi ukuthi ngumuntu obhizi manje khehla UmAgwaza ke sinabantu ofithi umuntu athi mina Mkhulu
angifune lutho ngifuna nje inhlanhla nivuleke phela masikhuluma ngenhlanhla sikhuluma ngemali into zakho zivuleke uthole imisebenzi imali zakho zivuleke munamabhizinisi konke ekhaya umuntu onenhlanhla inhlanhla ayisebenza yona Mkhulu umuntu wenhlanhla ngimsebenza umuntu wenhlanhla ngiqala khona lapha ekuhloleni okay ukuze ngibheke inhlanhla ukuthi fesi ilungise ngalopho uhlobo mayibabo singayigesi ukuthi ngithi ne angoba ngiyazi omunye angamlungisa kanje inhlanhla yakhe abafana manje njengoba sinamagama ahlukene nje umkhulu uthi umkhulu magwaza mina kuhlukene mkhulu into ethi ayifani qonda ukuthi nomuntu ngiqale emhlole bese ngimhlolile bese ke ngimbheke ukuthi okay simsenza kanje lo ufuna usetshenzwa ngembuzi lo msetshenzwa ngeinkukhu lo noma ufuna into yakhe la inhlanhla yakhe siyayiqonza lo hlobo lo kodwa inhlanhla yakhe iyoqala ehloleni before siya kuphi iqala ehloleni ake sibheke lo muntu lo ukuthi inhlanhla yakhe ifunani mkhulu futhi yini yazavala inhlanhla yakhe okay yeah mase sazi ukuthi yini yavala inhlanhla yakhe sesiyazi ukuthi mase sehloleni siyangana qala sibhoboza apha lapha maye ukuthi lo muntu lo kunesilwane emile sihlahliswe sisibona qala ukuthi kunesilwane la injalo mkhulu nokuzwe kahle injalo then namhlanje ke baba uMagwaza nguthi ngiphila kanje ngishonelwe umfowethu ushonile asazi ukuthi wadliwa yini uhlaba abantu nomdubulo womuntu isidumbu sakhe sikhona nasi so bengifuna umfowethu ahamba iphindisela kulabantu abamenza kabi kulokho senza njani kehle hayi mkhulu lapho ngivalwa amehlo mkhulu okay lapha ngithi ngivalwa amehlo ngiyafika mathupha okay awuthumela umuntu angithumela umuntu kuza wena mathupha kuza mina mathupha kulo msebenzi lo ukuthi ngithi ne senza lokhu ke manje uma ukuthi abala ekhaya mhlambe bayasabana ngoba kuyenzeka umndeni sabana uthola kwencane umuntu ne mhlambe bazobona ngenza ukuthi ngiyamlayela lo ngizomnikeza kodwa ufuna layelo yimina angithumeli ukuthi ngithi ne ngenza kwe usibani hamba umthetho enza ukuthi ngitshela mina yenza kanje okay ngoba umkhulu isidumbu ngiyasicupha mkhulu nginamahloni ngalokho avuka umuntu asebenze mkhulu futhi mase sebenzile angenzi lo muntu lo mkhulu ngithi umuntu imneze ikhali bese buya futhi ephinde bayingozi nasekhaya adla abantu ekhaya futhi angenza njalo mkhulu ngendlela lengenza ngayo ukuthi ne akenza umsebenzi futhi wenze evala uzobona siqedile ngalabantu abayinkinga ade beyinkinga kuyena kuphela mkhulu besayibuyela futhi elalela mkhulu bese ke kehle uMagwaza kunabantu ofuthi bona bayihambele emhlabeni ababulawa ngumuntu like bayihambele kanjani ababulawa ngesikhali bulawe ngomuthi loyo kwenza njani ngayena lo mkhulu okusalayo uhambe ngesandla somuntu okay nje uhambe ngesandla somuntu ngithi amtshela lo ngibekela naye aphinde ezolala njengawe la okay nizohlala nonke lapha nikhulu ndaweni kwawenze njani zekulalisela lapha emva lapho mkhulu uma lento seyilwa bazokhuluma bomndeni ukuthi usibani bani uyafika emaphupheni uyasihlupha ufuna uxolo hayibo ufuna uxolo phela lapha sekaliwa manje akusahlalisanga ngamnandi ngoba waqeda lo uma kungenjalo mkhulu ukuthi akwenze kanjalo izomshando le uma mhlawumbe uthi awusenzele umuthi izomshaya mkhulu imphendula ingqondo ekhulume ethi mina ngabulala umuntu ngenza ukuthi abala ekhaya sebeyazi vese ukuthi ufune beuxoxe kulamuzi yana shuthi siyakhuluma siyinhlambuluko ke manje ke siyadlula kodwa akuzogcina ngokuphambana ekhanda uma qela inhlambuluko mkhulu uzohamba naye ngizwile kehle Magwaza umuntu mengazange uzabe ukuthi ixoki lo muntu phela uzabe kusukela impela awuzabe ufuna wena abantu basemakhaya nazi inyanga enkulu abantu abasebenza abantu abenza imisebenzi emikhulu abantu of which bona ngokwabo mayenzela umuntu into wenzela umuntu into straight akajika jiki kehle Magwaza lo type yomuntu uyabona mina uma umuntu kungasi umuntu right la ngimfuna inyanga YoMpedi TV kulandela abantu engibaziyo ukuthi these people are the best emsebenzini wabo wokulapha abantu kehle Magwaza ngiyeza ukuthi abantu umuntu meqeda umndeni wakithi uyamshaya umqede asize la ngine business but sengalanda igroup eMozambique izithule landa igroup eMalawi izithule ngilanda igroup eTanzania zithule eKenya ngenza njani kehle Magwaza mina ngifuna isigroup ngiyakholwa ukuthi igroup zineyimanga kodwa la ngihambe khona angibonanga lutho uphetheni unganyenzela ukuthi igroup ngisebenze ngesigroup into angifune into ozofika ngimbathe la einyoka ngifuna isigroup into yosihlala lapha into enhle nje ithulele khetha ngitshela okay mkhulu lento igroup ikhona enziwa lapha ekhaya abantu balazi qiniso bazazi uthi zikhona abakhulumi nje abakhulumi nje bazazi futhi baze bayisebenzise kwabanye abantu bayazi khona usigwili kaMagwaza usigwili kaMagwaza bayazi ukuthi khona okay ngaku usigwili lapha mkhulu usigwili ulungisa ibusiness
ibusiness yakho ayibe busy abantu bebengena abantu Okay. noma ilethe imali Okay. ayigcini lapho izingenele ngisho nabafowethu abanye bayazazi futhi nabo labo bafihlela abanye ukuthi bengabatshela iqiniso ababafundisi ukuthi umuntu ngisho ibandla lakhe lantenga Okay. yeah uyakwazi theze Okay. bese ke sikhuluma imfihlo ke yesigubhu ke manje ngicela ukuthi isigubhu Mkhulu sikhona kodwa naso isigubhu lesi before ustart ngizoqala ngikuhlole Usibhekicala. Mkhulu ngizokuhlola Wena bayihlola wena kuqale ngikuhlole into engezoma iqhubekayo manje wena before nika umuntu inugijima ngayiqala umuntu Yeah. ubone ukuthi kwenze njani. Mkhulu angifuna uqagela ngigese ukuthi lo muntu noba mhlawumbe kuukuthi ngoba ngizoyenza ngokujwayela ngigeje lento kanti kusiyona egcineni besahambe umuntu ehamba ekhuluma kabi kanti vese imini obhedile bakwethu na inyanga UmAgwaza nizwela kahle akafune geja ufuna ukwenzela into eqondile Yeah. into asuke ibonile ukuthi lento ngempela le ledingakala kulo muntu Yebo. kumele lo muntu kumenzela ukuthi okay UmAgwaza Yeah. senginesigubhu ke manje yeah kodwa manginesigubhu nabathakathi bayangena kwami na imilingo iyangena kwami pho lapho UmAgwaza ngifuna umuntu ozoqinisela umuzi la njengoba ngalanda isigubhu kwena kumele ukuthi ngihambe ngiyofuna umunye umuntu lokukhona noma ngenza njani. Mkhulu eseqinisela umuzi futhi kuba kuhle umlanda isigubhu ke bese siqinisela umuzi isigubhu sakho ukuze singafiki lapha silibale indaba ukuthi sizeleni siqaselwe izimpi la igcekeni manje igcele yasinda linotiko losho nanani kuhle futhi vele siqase siqinisele igceke siqinise igceke libe clean igceke lakho ngoba ngisho amadlozi ayabaleka egcikeni elisweni ngesekho right yeah just ikwenza nje Mkhulu sikhona ukuthi asibaqinele amagceke abo sibalungisele amagceke abo siwaqinise ukuze amadlozi ihlala ngokukhululeka qonda ukuthi Mkhulu igceke ngiyaqinisa Mkhulu igceke ngisho imoto uqobo ngoba nemoto Mkhulu bakwazi abathatha umuntu ingane yakho ifunde bese ithenga imoto leqala ukusebenza umthathi ethi uzoyibongela 18 imoto engane ishayile umuntu ithi hamba ibe emsebenzini sashaya isingane hawu ingane bilanda inhlanhla la ekhaya wenze njani ngoba negceve selingcolile hayi bakwethu njalo kube uthi sekuphela kwayo asenze kanjena ke uma umuntu ezohlola yeah Mkhulu umuntu eze straight kwena ubheka ngamalini kahle Mkhulu sihlola 300 rand fanele yeah uma umuntu elapha mkwakho elapha mkwami then umuntu angithi osuke kude lapho sesisumoya kakhulu yeah uhlola ngamalini lapho uma sihlola umuntu lapha efonini ke manje yeah Mkhulu sesihlola ngo500 rand okay yeah sibheke lo sefonini manje sefonini ngoba efoni akufani manje ngithanda ngibuyisela lo muntu lo angamazi bayela kodwa ufike ngibuyisela konke uzenzayo kumele uthomubeke la yeah Mkhulu okay njalo sizalana ke manje mangifuna igubhu uqala ngamalini kahle isigubhu Mkhulu ziyahluka ngithi ke angithanda ukusho emoyeni akeze sikhulume noma efone ukuze sisuke esazi ekhaya okay suke esazi la emoyeni la sezi right lezi ndaba uzwile yeah uzwile Mkhulu inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti ngiyabonga ngisegoli 131 Mashlasi Johannesburg CBD ila ngisebenzela khona UmAgwaza Mkhulu usuke eThekwini yeah Mkhulu angilazi mina iTheko okay eThekwini la usuka khona ukuphi usuke Eastern Cape mhlawumbe ukhuluma uTheko singalazi usukaphi abantu bakwazi ubasho ukuthi la kunyanga YoMpedi TV mina ngisuka endaweni ethize nethize uma ungidinga ngikhona ngalezi khadi lezi mhlambe uyisayoni ngeSunday noma umJericho Sunday yawukho angazi so ishindaba zakho ke alright ngiseThekwini eMaran Hill khona indawo akusile toll gate yeah khona imizi ngaphesheya ngale kwayo ke inkulu Maran Hill yeah inkulu Maran Hill ngilapha Maran Hill indawo ethiwa khona kwaNdengezi kodwa usufuna uqonda ngqo kumele ukuthi nje kwaNdengezi ecoffee farm kunendoda omlungu etshala icoffee lapha igama gcina uthi icoffee farm kodwa sewakhuluma manje imizi manje ngqona ukuthi ngilapho lapha ngithola khona ngithola nje lapho eMaran Hill coffee farm kwaNdengezi eMaran Hill yebo ecoffee farm yebo ilaba UmAgwaza atholakala khona la ngitholakala khona mumdinga mfonele uzokunikeza ama number nayo yonke into akuna stand nami straight noma uthi coffee farm nje Maran Hill uzoba right uzilungisa uma uthi umuntu mhlambe ufuna i-location noma yeah uthi nje 225 Tutukane Road coffee farm kwaNdengezi 225 Tutukane Road yes coffee farm kwaNdengezi yebo uma ufuna ukuphila ufuna ukulashwa uyagula baba lo ulapha amahlanya uma nje ihlanya linalo lihlanye nje 1 week yeah not inyanga 1 week letha again
baba UmAgwaza umsebenzi sisuse ilisilwane lesisuse yeah siphatha ingqondo lomuntu yena umuntu lo gijima ibaba UmAgwaza azokwenzela umsebenzi baba lo uyikhandile inyanga siyazazi zikhona abantu ukuthi bakhona abafundisi izandleni zakhe siyabonga wena nyanga wena mprofeti wena mfundisi wena umuntu oqulayo wena businessman uma ufuna ukuthi ibusiness lakho likhule kakhulu kunalento elilwe namhlanje uzofona lamanamba lawa 078-212-1883 umuntu ofika umfonela uzokhuluma nomuntu ufika uqela ukuthi Buhle ingaba wena na methi yebo yimina uzabe uthole umuntu right ufonela ubuhle kulamanamba lawa 078-212-1883 umqela ukuthi bengifuna ukuzokumaketha ibusiness lami kwinyanga YoMpedi TV uzabe sekusiza ke ekutshela yonke imininingwane ekufanele ukuthi uze ngayo mhlawumbe umuntu ofuthi ne-online store ufuna kune campaign egijimisayo ukuthi ikhule uzala kunyanga YoMpedi TV ukhulume noBhuti ekwazi ukuthi kusize inyanga YoMpedi TV sibukwa abantu abadlula 5 million I believe ukuthi ingayenza ibusiness yakho ukuthi ibe ibusiness engqono uyabana ukuthi ama subscribers wethu sinama subscribers adlula 41,000 something I think 41,200 so ngamanye amagama kuyasho ukuthi le TV le i-channel enkulu abantu abezalana angibazi abantu abafika ngemisebenzi yabo uswazi ukuthi sibasize bathuze into zabo siyabonga